Akekho umzali ongathula ingane yakhe ukuthi ihambe yokwenza ububi uma eyizele ngoba usuke neyinseka. Abazali abenza njalo basuke bebala. Izwi liyasho ukuthi umuntu wesifazane ohlakaniphile uyawakha umuzi wakhe. Liphinde lithi shaya ingane ukuze ingeke iye ekubeni. Lithi izwi boyise bondeni ngolwazi, ningabakhaki, ningabadiniswa. Okusho ukuthi ngale nkathi umzali ingane yakhe eyondla ngolwazi uyayenza ukuthi ingafi leyo ngane. Liphinde-ke lithi izwi gadani izisebenzi ezimbi, izisebenzi zobusika. Khulunywa ngabantu laba abuyiselana emumva. Yingakho kumele uqonde ukuthi uma umzali eyizele ingane, uSathane uyakwazi ukuyikhulisa ukuze izophenduka isigqila sakhe. Yingakho ngale nkathi umuntu ezizwe uSathane kumele uhlehle ngoba usuke esemubi, usuke esengeniwe uSathane. USathane uyahlambalaza, uSathane uyaqhatha, uSathane uyabulala, uSathane kuningi okuba kwenzayo. Yingakho umuntu masezuzwe uSathane kumele umkhulekise ukuze ungangeni wena ekulingweni. Kuright ukuthi uma umkhulekisa ubukude ube nawo usaba umlilo ngoba akumele ungcole izinto zakho. So njengamanje into ebengifisa ukuyisho ukuthi abazali bayithanda iy'ngane zabo, kodwa-ke iy'ngane zabo ziyivumele iy'mpilo abayiphilayo. Ngeke nje umzali athande ingane yakhe yenza ububi ophilayo. Yingakho-ke kumele sazi ukuthi uNkulunkulu esimanje sesidalile uyakwazi ukusilawula asesisho nenkani ngoba sinayo i-free will. Kangakanani-ke umzali wakho okuzele ngiyakuphoqe naye. Yingakho kumele sikhulekisane, sithwalisane imithwalo. Ingane yomunye uma yona ungasho ukuthi umuzi wakho uyamhlula ngoba le ngane le ngenzeka ukuthi umzali wayo bekade ekhulisa, eyondla ngolwazi, eyisiza. Lithe masindala yasiyashintsha ingane yasiyamhlula umzali wayo, kodwa ayekho umzali la ongayiyekelela ingane yakhe iye wena.